General Brian Nelson muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangira uruzinduko rw'iminsi 5 mu bihugu bya Afrika birimo Angola yahereye kuva kuri uyu wa mbere akazahava komereza muri Afrika y'Epfo ndetse no muri Kongo Kinshasa. Muri Kongo Kinshasa bwana Brian Nelson azagirana ibiganiro n'abayobozi bakuru bo muri guverinoma kugira ngo bungurane ibitekerezo ku ngamba zo kurushaho kurwanya ruswa mu gihugu, kurwanya inzira zose zinyuzwamo amafaranga ajya mu mitwe y'iterabwoba no kubihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziherutse gufatira abantu n'ibigo bitandukanye byo muri Afrika. Ibyo kandi ahanini nibyo ngo azaba yanavuganye nabo muri Angola na Afrika y'Epfo, uretse ko ngo buri gihugu kizajya kigira umwihariko wacyo cyane cyane ku ngingo irebana no kuzahura ubukungu jondonye. Muri Tanzania bashyizeho itsinda ryo gukora iperereza ku cyaba cyarisha amafi yo mu ruzi rwa Mara. Nyuma yaho amazi y'urwo ruzi ahinduriye ibara agasa n'umukara. Iri tsinda ry'abantu 11 bo mu ngeri zinyuranye ryahawe iminsi 11 yo kuzaba ryatanze raporo ikubiyemo ikisha mu mafi yo muri Mara. Iyo raporo kandi ikazaba ikubiyemo n'ibisubizo by'igihe kigufi ndetse n'igihe kirambye mu kurengera ibidukikije. Uruzi rwa Mara ruri mu kibagerere hagati ya Tanzania na Kenya. Muri Tanzania kandi bwana Tundu Lissu utavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse akaba haba mu buhungiro mu gihugu cy'Ubirigi yavuze ko yanyuzwe ubuyobozi bwa Perezida Samia Suluhu Hassan none ngo arimo kwitegura kuva mu buhungiro agatahuka mu gihugu cye kandi mu gihe cya vuba. Tundu Lissu umuyobozi mukuru wungirije w'ishyaka Chadema ritavuga rumwe n'ubutegetsi muri Tanzania yahunze igihugu cye muri 2017 nyuma yo gusimbuka umugambi wari wamucuriwe wo kumwica mu mujyi wa Dodoma. Kuva ubwo rero yahise ahungira mu Birigi naho aba kugeza n'amagingo ayangaya. Perezida wa Senegal Macky Sall ari nawe uyoboye muri iki gihe umuryango wa Afrika yunze ubumwe yihanganishije mugenzi we wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi n'abanyekongo bose muri rusange kubw'impanuka ya gari ya moshi yabereye mu cyumweru gishize mu ntara ya Lualaba hani mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Kongo iza guhitana abarenga 70. Kuri wa mbere bavuga ko bagize kuri 75. Mu butumwa yanyujije kuri Twitter Perezida Macky Sall yifurije abitabye Imana kuruhukira mu mahoro, anifuriza abakomeretse gukira vuba. Uretse abo ngabo 75 bamaze kubarwa ko bavuye muri iyo mpanuka ya gari ya moshi, hari n'abandi 125 bayikomerekeyemo barimo 28 bagize ihungabana rikomeye. Mu bakomeretse harimo abana 4 banapfushije ababyeyi babo muri iyo mpanuka. Guverinoma ya Senegal kandi yatangaje ko yatangije ibikorwa bya gisirikare byo kurwanya inyeshyamba zo mu ntara Casamance iherereye mu majyepfo y'icyo gihugu. Urugamba rutangijwe nyuma y'amezi hafi 2 hashize inyeshyamba zisha abasirikare 4 ba Senegal zinafatamiriye abandi 7 ku mupaka wa Senegal na Gambia. Abasirikare 7 ariko bari mu butumwa bw'umuryango wa CEDEAO muri Gambia baje kurekurwa mu kwezi gushize. Guverinoma ya Zambia yatangaje ko nyakwigendera Rupia Banda wabaye perezida w'iki gihugu akaba aherutse kwitaba Imana mu cyumweru gishize. Azashyingurwa ku wa 5 w'iki cyumweru tariki 18 Werurwe mwirimbiri kingurwamo ababaye abaperezida b'iki gihugu cya Zambia riri mu murwa mukuru Lusaka. Kumusezeraho bwa nyuma ngo bizakorwa tariki 17 muri uko kwezi kwa gatatu kandi biteganijwe ko ari igikorwa kizitabirwa n'abakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma banyuranye. Komereza muri Ukraine hiriwe hateje undonye. Muri Ukraine mu gihe ingabo z'Uburusiya ziri gukomanga ku miryango y'umurwa mukuru Kiev, ibiganiro byo gushakisha agahenge byabaye bihagaritswe kugeza ku munsi w'ejo ku wa 2. Kuri uyu wa mbere hari habaye ibiganiro bifashishijwe ikoranabuhanga rya video conference hagati y'Uburusiya na Ukraine. Perezida wa Ukraine Zelensky Volodymyr yavuze ko ari ibiganiro bimeze nko kwikubita ku rutare, mbese ngo biragoranye cyane gusa ngo bizasubukurwa ejo nyuma y'akaruhuko kiswe aka tekinike. Dusoreze kuri inkuru idasanzwe muri Kenya. Umukecuru kukuri witwa Priscilla Stieney afite imyaka 98 y'amavuko arabura 2 ngo yuzuze 100. Yatangiye kwiga mu mashuri abanza kandi ngo afite inzozi zo kuzaba muganga ukomeye, dore ko mbere yuko ajya kwiga yari umubyaza w'ababyeyi babakecuru babyaza ababyeyi mu byaro. Ubu rero uyu mukecuru yiga mu mashuri abanza ku kigo cya Leaders Vision mu mujyi wa Eldoret kandi umwarimu umwigisha avuga ko akunda kwiga cyane ndetse anakurikira cyane mu ishuri, agakunda bikomeye isomo ry'imibare, siyanse ndetse n'iyobokamana. Mukecuru Priscilla rero mu mwambaro w'ishuri nk'abandi bana bigana, uretse ko aba yambaye ingofero ye y'igikecuru nyine, ngo niba ubu wa mbere buri gihe aca ku bandi bana bose bigana, abandi bana bangana nk'abuzukuru be cyangwa se abuzukuruza, dore ko nyine hari umukecuru kukure n'umureba mu ifoto urabona ko ashaje bikomeye. Reka